Kunenjani? Kuhle. Yabona kunzima sidibana ebusuku because ubhizi mina ufumaneki uyasebenza lo ngicela. Ngicela. Wena? Yeah. Okay. Now ke elo thuba guys nazi into bangabana ngomso ngi27 kaJuni. Phaya late. So besiphaya ke esikhaleni nePitbull. Ibisithi akumandanga. Awumandanga. eDavide. So besishumela ke pha ehall in the hall. Esikhaleni kuzobe kumnandi ke. Pha kwaDel's Tavern kuzobe kumandi. Kwadelani ke phaya esikhaleni. So besiphaya nePitbull. Izobe shumayela nje. Yero thina shumayela. Shumayela. Uthini? Uthi akumandanga. eDavide. Akumandanga. Awumandanga. Ewe. Awumandanga. So besiphaya ke nePitbull kwadelani. Ngomso Saturday kuzobe kumnandi ke pha kude kube sekuseni ungaphoswa siyanicela gazi nihambe nokusupporta uDel's njengoba nisibona ke nePitbull sincebeza amakhosi ungasinika ke nezasandals nezephathi sizinxibe because thina sinxiba into esiyiphiwa ngabantu asithenge siyaphiwa Yeah.